ngaba nedatha lelingaka. So icherry yami bengisana kuyifonela ngithi baby, how are you? Wathi I'm fine baby. Busy ngani? Ngilele baby, ngidine idatha. It's okay. Shaya nga 10 gig. Yabo. Then ngi-invite bangani bami emini, shayichilazi, vule hotspot, let's 6 connected. Asiyinkinga le. Checkele ama-video. Ama-video thina besiwabukela nge-high definition. Singabukela futhi telanga. High definition. But inkinga iqalela kutheni ke sebaqala sebangisendela i-message ukuthi kusele 10 gig. And bengisaba kutshela abangani bami singabatshela kanjani semadatha sekaphela. Batshele ethi ngikhona but I'm busy with something. Awuphutha futhi icethe, yabo. So bese ngiqala sengiba-avoid, yabo. So then bangani bami bebesana ukungifonela wese ba-complain like bayangibalisela ukuthi kuse wena kanjani ngoba sonedatha siyasijinda. Ngithi naye bafethu cha kunjalo ngani bengisolo siconnecta ke, yabo. Babe like bona cool dope ekuse, yabo. So ngisaba kubatshela mina ukuthi emadatha sekaphelile, yabo. That's lenkinga lenkulu, yabo.